Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje u-question send-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi lezi zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizoloku ngilethela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje lapho khona ukuthi-ke ucindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba okulethele lona namhlanje ngilethele-ke u-Action SA-ke laphana-ke echaza-ke kabanzi-ke abona ukuthi kuzokwenzeka-ke laphana-ke kwi-GNU laphana-ke veza-ke nezimfihlo-ke laphana-ke ezenzekile nezisazokwenzeka-ke laphana-ke. Kodwa ngifuna ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe Dlomlisa-ke uzizwele wona-ke. Ngizobe secela laphansi uzwile-ke le video ngene-comment section-ke ufushe umbono wakho ukuthi wena ucabanga kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezele ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje u-question send-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. I think abantu kumele bakwazi ukuthi ngikhuluma iqiniso nje. Mina angikhulumi ngoba kukhona into engiphethe kabi noma ngibhitha, cha, ngikhuluma iqiniso nje. Ngakusho ukuthi i-DA ayingeni kuhulumeni ingezoba ne-control over uhulumeni. So njoba nje yayivuma ukuba kwi-coalition ne-ANC, yayivuma ngoba ifuna ukuba in control over ugovernment. So namanje-ke njoba yenza ama-demand namhlanje okufuna ukucontrola wonke uhulumeni nangendlela okuphathwa ngayo izwe, yilokho vele ayivele ikufuna. Kuyamangaza ukuthi abantu be-ANC sebeyathuka manje engazi lento intsha. Ngathi mangisho abanye benu babe ngithuka. Abanye benu bethi hayi ngikhulumani, kodwa iqiniso mina ngiyalimela ukuthi i-DA yayingena kule coalition noma le NGU eniyibiza ngayo ngoba ifuna ukuthi amandla ezwe. Uma ingenawo amandla i-DA ngeke izibe ingxenye yaleyo nto leyo. Namanje ngisasho, uma i-DA ingakutholi ekufunayo ukuba semandleni ezwe, ngeke izikwazi ukungena le GNU. So-ke abantu bakujwayeze nje lokho ukuthi uma ingakutholi ekufunayo ngeke i-DA izingxenye ibe ingxenye yale GNU, futhi ngeke ingene eGauteng izophuma KwaZulu-Natal uma ingakutholi ekufunayo kuzwe lonke. Laphayana kukhala isicathulo sikaHelen Zille, uyena ozosho kwenzakala ini. Laba sebengena ezikhundleni abazi nje ukuthi bayophuma mhla uHelen ethi akuphunywe, ngoba uyena ozosho futhi akuphunywe futhi, ngoba kukhala isicathulo sakhe. Hayi igama likhona umholi kwi-DA. Helen uyena oshaya inqumo, uyena ozosho futhi ukuthi kuyahlalwa noma kuphunywe. Kodwa I can see, niyothi ngasho, i-DA uma kuthola ekufunayo iyaphuma kule GNU.